Хушари Риштоном Абхазия экономикон раштама адаш синат бақақыннан аппатқауға мазылттаражын. Асыфар штатылар зыртау Рашей президент Владимир Путин Кремлі дуа баштай ража монжсима фембалдыраштыг. Нахаш сыдым гуштады тыхай. Владимир Путин бафи пайта. Хаштагдар хусабоны дашажы кайша хаштузан. Хушари Риштоном Абхазия хадбар зинадыл. Ясаштма ардарта баштатых шанбажара донкушт кутсауы умадыр. Асажы январы майма Хушари Риштоном Рашей ахаш синатта Сайын майгай ражындышты дуын аштымасы пардашам хай $1 миллион. Уйу дуынық 6% фылдар фаронима баргая. Хушари Риштонан бахушканны программай фалгаты орашен ақшягдар бынатақшы республикай инвестицион проекта шаражыны күшт. Абхази ама орашей ақшан уазан пункты агарбирага хатыта саттаканын кайфақауы уылдар фембалды арнахаш коттой. Владимир Путинын хаштамгашка амгуштат қау фаурахтар канын пацахаттықшан башсина тата фафидар. Волдай важык жыныл Рашей президент баным атта Абхазия ама Хушари Риштоны адар синат бақаққанны фаршта.